Wih, banyak mainan teman-teman. Kita mulai dari mana dulu ya? Wah, dari sini dulu teman-teman. Ini ada ini ada lokomotif kereta teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wih, mantul. Wih, ada tayu warna merah teman-teman. Wih, mantul. Taruh sini teman-teman. Wih, sebelah sini ada apa teman-teman? Ada mobil jeep warna hijau, masukkan ini teman-teman. Wih, masih banyak mainan teman-teman. Wih, ini kontainer pengangkut oli teman-teman. Wih, mantul. Masukkan ini teman-teman. Wih, ada tayo warna hijau teman-teman. Masukkan sini teman-teman. Wih, mantul. Wih, ada mobil pemadam ini teman-teman. Wih, mantul. Masukkan sini. Wih, ada tayo warna kuning teman-teman. Wih, mantul. Masukkan sini teman-teman. Wih, ada truk tangki pengangkut air teman-teman. Wih, mantul. Masukkan sini teman-teman. Wih, ada Indomie ini teman-teman, rasa ayam bawang. Wih, mantul. Masukkan sini teman-teman. Wih, ada truk JNT ini teman-teman, warna merah. Mantul. Masukkan sini teman-teman. Wih, ini ada truk towing teman-teman. Masukkan sini teman-teman. Tinggal satu lagi. Wih, truk molen nih teman-teman, warna kuning. Wih, mantul. Masukkan sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut besok ya teman-teman, mengenal mainannya. Oke, terima kasih.